ariko aha ngaha nako bigiye kurwana, nta na hamwe. Kandi nta n'ahantu ingabo za Ethiopia zigeze zihura n'ingabo za Israel. Bisobanuye ko aha ngaha ari byo bihe tugiye gutegereza mu minsi izagera gute iri imbere. Kandi iyi ntambara nta n'ahantu Iran igeze kurwana na Israel byeruye ngo bigere ku rwego rumeze gutya rudasanzwe. Yego byarabaye, ariko ntibizagera aha ngaha aho Imana yo ubwayo izimanukira ikongera gukora ibintu yajyaga ikora kera cyane. Rero ikintu nshaka kuvuga ni uko iyi ntambara ya Iran na Israel ntizabura kuba, byanga byakoni igomba kuba, ahubwo twebwe abantu bo mu isi dukeneye gukora reservation y'ibiribwa n'imibereho, n'ibihugu bikwiye gukanguka bikagerageza kwitegura inflation y'ubuzima n'amafaranga bizaba mu gihe kizaza, n'inzara izatera mu bihe bizaza bitewe n'ino nkundura yo muri Middle East, kuko ntishobora kubura ngo ibeho, kuko